Ima stvari koje nikada ne biste kupili neproverene, pa zašto biste onda kupovali neproveren automobil? To je slogan koji služi kao zvezda vodilja, kao jedan poslovni moto ljudi ovde u Toyota centru. Evo, razgovaramo sa direktorom Toyota centra, gospodinom Miladinom Vrbaškim. Gospodine Vrbaški, praktično poslednjih 2-3 godine ste se fokusirali na to da na jednom mestu okupite sve one usluge, servise koje mogu da zatrebaju jednom, da kažem, prosječnom kupcu koji dođe kod vas. I servis, i kupovina novog, i kupovina polovnog automobila, i neki papiri za registraciju i tako dalje. Dakle, to je jedna filozofija koja je na zapadu već odavno zaživela, evo kod nas praktično na vašem primjeru. Da, prvo bih hteo da kažem da naš vlasnik Toyota je, sem što želi da bude najveći proizvođač automobila, želi da bude i najveći distributer, odnosno maloprodavac vozila, uključujući i polovno vozilo. Znači, pre 2 godine Toyota je krenula u ofanzivu širom sveta da dileri koji su u njenom vlasništvu obrate više pažnje na prodaju polovnih vozila i da to ne budu samo Toyotina vozila. Mi smo svojevremeno dobili vrlo tačne i precizne uputstva od Toyota Motor Europe kako se taj posao radi, s obzirom da je to relativno nova vrsta posla koja je u našoj branši se pojavila zadnjih par godina. I po tim nekim postulatima mi smo krenuli lagano u taj posao, korak po korak. Dolaze su čak i specijalisti iz Japana da nam daju određene savete na koji način da radimo. Znači, svaka sitnica je davno osmišljena u zemljama koje imaju tradiciju prodaje polovnih vozila. Naš prvi i osnovni cilj je da ponudimo vozila isključivo koja su proverena. Šta to znači? Znači, vozila su u našem servisu proverena na nekih 110 tačaka. Odnosi se na sve brendove, znači ne samo na Toyotu. Drugi uslov s kojim smo krenuli, što ne znači da će se u nekoj budućnosti promeniti, je da isključivo uzimamo vozila koja su kupljena kao nova u Srbiji. Jer iskustvo pokazuje da sva vozila koja uđu van Srbije postoji rizik toga da li su legalna u bilo kom smislu, uključujući kilometražu, starost, da li su kradene ili nisu kradene. Znači, nakon te procene mi otkupljujemo vozila, to su uglavnom vozila iz programa Staro za novo, zatim otkupljujemo od leasing kuća njihova vozila, radimo s Raiffeisenom komisiju na prodaju njihovih vozila ovde, učestvujemo na aukcijama i kupujemo vozila po ovim postulatima koji sam vam rekao. I treći uslov koji smo uveli je da vozilo nije starije od 7 godina i da nije prešlo više od 150.000 km, od koga odstupamo ako je u pitanju Toyota, recimo, koja je redovno servisirana kod nas, da mi možemo i dodatni rizik veće kilometraže da prihvatimo. Tokom ovog procesa prvo smo krenuli i formirali ovaj salon polovnih vozila, ja mislim da smo prvi u Srbiji kao takav, gde smo pokušali da naše iskustvo iz salona prodaje novih vozila primjenimo i u prodaji polovnih, jer želimo da naše stranke na miru pogledaju vozila koja su sređena kompletno i maltene izgledaju kao nova, bez uticaja kiše, snega, vrućine. Znači, sva vozila su na jednom mestu, znači vrlo slično kao što se prodaju nova vozila. Objedinili smo naš tim tako da naši prodavci rade i nova i polovna vozila u isto vreme i mogu lako da ponude svakoj stranci koja dođe kod nas za novac koji želi da potroši bilo novo, bilo polovno vozilo koje odgovara potrebama stranke. Nakon toga smo zaključili da bi bilo dobro da strankama ponudimo i da ta vozila nastave dalje da servisiraju kod nas, jer naš servis ne samo što radi Toyota, radi sve brendove. Mi isključivo koristimo i za druge brendove originalne rezervne delove ili delove proizvođača koji idu u prvu ugradnju, kao što je Bosch, na primer. Takođe, ulje koje sipamo je provereno kvaliteta, može se birati između Toyotinog ili Texaco ulja. Akumulatori i brisači su, recimo, Boschovi. Tako da pravimo paket zajedno sa cenom radnog sata koja je vrlo prihvatljiva, negde oko 1800 dinara, da stranke koje voze bilo Toyota, bilo neki drugi brend, mogu da nakon kupovine polovnog automobila i dalje održavaju kod nas. Sljedeći korak vezan za to je bio da ponudimo i 6-mesečnu garanciju ili 5000 km.
Zašto možda, neki će se zapitati zašto samo 6 meseci ili 5000 km, jednostavno nijedna osiguravajuća kuća nije mogla da nas prati, s obzirom da imamo mali broj prodatih automobila mesečno ili godišnje, pa smo mi taj rizik preuzeli na sebe. Naravno, kada prodaja polovnih vozila krene u nekom jačem smeru, mi ćemo produžiti garanciju, jer onda je rizik na nas kao firmu mnogo manji. Sad, glavni problem koji imamo sad je nabavka odgovarajućih automobila, znači mi apsolutno nećemo nabavljati neproverena vozila. Razmišljamo da regionalno uspostavimo saradnju sa, pošto naša majka kompanija je regionalna Toyotina firma, da pokušamo da nabavimo regionalno neka polovna vozila koje su već sertifikovane u zemljama Europske unije. U ovom momentu njihova nabavna cena je previsoka, uzimajući u obzir sve troškove koji dolaze na cenu koja je inače visoka u poređenju sa vozilima koja nisu proverena u Europskoj uniji, koje možete kupiti na bilo kom placu. Znači, po istom principu dileri Toyota u Europskoj uniji preprodaju polovna vozila, odnosno bave se tim poslom kao što mi radimo ovde. Znači, to su proverena vozila iz leasinga ili...